Uyu ni Maureen Mukami wa ukuru wa miaka 26 na mwana wake wa mweri umwe aria morire na njira itoikaine mweri 29 Dithemba mwaka muhituku. Undu uria riu utigite muthuriwe Lewis Mushangi kaberi na kigiriko kingi na kurigwo kuria mangikorwo mari. Kufika kwa nyumba kakuta mandamu hayuko na hata mtoto, na hakuna kitu chochote ametoka nayo, hata viatu kuna kitu ametoka nayo, hata kitu yote ya mtoto hakuna. Nyumba ino niyo Mushangi na mutumia wake Mukami maraikaraga mwena uyu wa Utawala Benedicta na iria ni ya gukombora. Ndio nikapiga ripoti hapa Utawala police station, nikaandika statement hapo. That was on Thursday, on Friday. Kapiga ripoti hapo, wakanituma hapa Ruai police station nione kwa DCI, of which I did the same. Kaandikisha statement pale. Kuringana na Mushangi augite mutumia wake arakoretwo mucii thiku cia leave thutha wake gukorwo ahetwo mwana, akiuga kuma mutumia wake ora thimu yake ni yahorire na ndahotire ona kumukinyira na thimu. Currently as we speak ni tracking ya phone, sasa ndio nangojea nipate majibu yake. Simu yake iko off tangu Thursday, even to date iko off. Kusema kweli tumeishi naye vizuri sana, hatujakuwa na mzozo yote. Riu Mushangi na family yao ni moriti mundu ungikorwo na ndumiriri o yothe igikuria mutumia wake na mwana mari makorwo makimukinyira ona kana kuhura ripoti kuri session ya borithi ya Ruai. Maureen Mukami kama uko mahali na unaweza kuwa unasikia hii sauti, nataka unjue familia iko na stress. Tumeishi na yeye kutoka 2019. Yote anaweza kuwa anamjua ama amemuona mahali ama ako na yeye. Tafadhali ni awasiliane na kituo ya polisi yote ile. Mushangi akiuga mutumia wake Mukami ararutaga wera tanathi thibitari-ini wa Consolata Kieni mbere ya ahetwo leave ya mieri 3. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muirore.